Salam kiçik dostlar. Bugün Ormanlıqdakı Oyunlar degan kitobning davomini o'qiyman. Gulzuba bilan Dilraba. Gulzuba bilan Dilraba ikkisining Tusuqning singlisi ekanligini bildinglar. Ular boshlang'ich maktabning 3-yilligida o'qiyotdi. Ular darslarni yaxshi o'rgandi. Gulzuba sinfining o'rganishaydi. O tirishchan bo'libla qolmay saboqdoshlariga yordamlashadi. Dilraba ozroq ko'ngil qo'ysa, Gulzubadan qilishmay yaxshi natijaga erishadi. Biroq u ba'zida hurunlik qilib topshiriqni Gulzubadan kechirib oldi. Bo'libmi uning matematika darsi bilan xushi yo'q. Uning bu tarafi Tusuqqa o'xshaydi. Ular ormanlıqdan qaytib kelgandan keyin Tusuqning nurg'un gaplarining yolg'on emas rost ekanligiga ishondi. Ular shu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa, Tusuqning so'zlariga hargiz ishonmagan bo'ladi. Burun Tusuq ularga ko'ktoshqon va seriqtoshqon haqida so'zlab bergan edi. Sizlarning mijozinglar ormanliqdagi ko'ktoshqon bilan seriqtoshqonga o'xshaydi ekan. Gulzuba bilan Dilraba Tusuqning gapini yolg'onda bilsa-mu, uning mushundoq cho'chik tusini anglagan gaplariga amroq edi. Shunqasdan Tusuqning og'zini tatlaydi. Ha, aka, qani bir so'zlab bergani u toshqonlarga bizning qandoq yerlarimiz o'xshaydi ekan. Ularmi bizdek qo'shmoqmikan? Topshiriq ishlashdan zerikib turgan Dilraba daftarini bir tarafga tashlayib, akasining ko'ziga kirib oladi. Ko'k toshqon bilan seriq toshqon xuddi sizlarga o'xshash kecha-kunduz ayrilmay birga yursa-mu, turib-turibla so'qishib qoladi. Birga bo'lsa chiqisholmaydi, ayrilsa chidasholmaydi. Ko'k toshqon ishdan-tirishdan, seriq toshqon bo'lsa hurun jidalxo'r. Dilraba bu gapni o'ziga elib terikib ketdi. Ha, sen meni hurun toshqonga o'xshatasansan, men nada hurun, bayataq qo'lyog'liqimni o'zim yuydim-ku. Shu yuyding deb olib pasaq qilib qo'yibdikansan, men boshqadan yuyib qo'ydim. Seni kim yuysin dedi, yuyib bo'lgan qo'lyog'liqni o'zi boshqadan yuyib yendihi. Ular ana shundoq takallashib so'qishib qolg'ili tas qoladi. Shu chaqda Gulzuba jidalning oldini oladi. Voy, akam og'ziga kelgan yolg'on gapni qilyotdi. Ular ormanliqda chechan toshqonmi, hurun toshqonmi yo'q. Akam bizni teriktirib da'vatgan gap. Bu akamni boshqalarning yolg'onchiligini bekor emaskan. Endi yolg'on gap qilmag'ina seni bolalar yolg'onchi desa bizning achchig'imiz keldi ekan. Ulardan aksiga nasihat qiladi. Men rost gap qilsam ular ishonmaydigan, qandoq qilaman? Tusuq amalsiz ahvolga tushib qolgandek peshin qashlaydi. Aka, sen og'zingga kelgan gapni qilmay, boshqalar ishongudek gap qilmamasdan, men boshqalar ishonmagudek qaysi gapni qilibdiman? Sen doim eyiqqa minib oldim, yo'lbos mendan qo'rquvdi, shirmenibek cho'ng ko'rdi deb yursang, undaq gaplarga haq qanday ishindi? Biroq bu gaplarimning hammasi rost tursa, yolg'on. Gulzuba bilan Dilraba tangda varqiraydi. Endilikda ular aksiga uval qilganligini bildi. Gulzuba bilan Dilraba maktabdan qaytib kelib topshiriqlarini ishlab bo'lib, hovlining ikki tarafiga boradi-da toz bilan aqudan usul o'ynatdi. Toz Gulzubaga, aqu Dilrabaga nihoyat astoydillik bilan usul o'rgatdi.
Ular bu işni məhəlledəki və məktəbdəki balalarga deməy tura almadı. Tənəffüsdə Dilraba bir top balalarını ətrafağa yığıb elib hayacan bilən sözlədi. Mənə hazır Akku usul ögütüyordu. O usulunu həqiqətən çıraylı oynaydı. Hazır mən onun dek usul oynayalaydıqan boldum. Balalar Dilrabanın sözüge işenmedi. Fakat onu kızıkçılık kılıvatıda düşendi. Dilraba bilen çıkışmaydıgan ayrım balalar onu mazak kılgandek kakahlap gülüşüp gitti. Hey Şöhret demiş gülsen, özünçü gebimge işenmeye adamsan. Açık gelgen de oğul balalar bilen soğuşu verdiğin Dilraba sevadiş Şöhret'nin hicarap turganlığını görüp varqırdı. Kəmsöz Gülzüba mı bu sırrını məhəllədəki balalara deməyə tura almadı. Hey balalar, mən sizlərə bir gəpni desəm anlamsızlar. Rast gəp mi, yalğan gəp mi? Mən qaçan yalğan gəp qılğan, senin mi yalğan gəp qılğanlığını anlamadıq. Bırak sen Tusuq akamның sınlısı deyip Dilrabanın hədisi bu gəpni anlap ətrafdakı balalar paraq qıdı güldü. Sizlər akam bilan sınlımni yalğancı deməkçi mi? Əslində akam yalğan sözümü etken bizim burun onun rast gəpige işenməy kəpituq. Dilraba ikimiz bunu təxiç yıqandıla bildik. Gülzüba balalarga gəpinin rastlıqını Tusuq bilan Dilrabanın yalğan aytmağanlığını şunç düşəndirsin mi? Balalar onun sözüge işenmegəndek pıxıldap gülüşdü. Hey Gülzüba, akınız bilan sınlığınızın gəpini qılı vermək, bizge dep verməkçi bolğan gəpinizin deməmsiz. Bopda əmsə, mən sizlərə heyran qaldığan rast gəpdən birini dep berək. İşəməsənlər özünlərinin işi, məni yalancı deməksizlər cümü. Gülzübanın gəbəyə qızıqıb turğan balalar boldu, dep tənlə varqıraşdı. Gülzüba birdən oyunu alğandan keyin gəbəyə başladı. Ağı ormanlıqqa sizlər kirib baxqan mı? Gülzüba ormanlıq tərəfə qolunu sozdu. Yiraqdan qarayıb görünüb turğan ormanlıqqa barğan balalar yox deyərlik idi. Mən bu barmağan uyardı böyle dep anladımğı, böyle bar dep anladımğı. Mən bu anlığan Qasımqamının neçik oyunu aşı ormanlıqdaki böğürlər yeritib tükən. Mən o ormanlıqqa dadam bilan neçik idim barğan, o yerde böğürü tumaq çaşqan mı yoxkən? Balda birdən cim turup turunlar. Sizlər o yerge berip baxmağan, başqalarını yalğanç değişik amraq bolğununlar bilan özünlər mürast gəp qılmağa gensizlər. Mən o yerge 2 qitim bardım. Özünüz yalğız bardınız mı? Yox, akam sınlım üçümüz bardık. Biz o yerde şenlik gördük. Yavatıqqa mendik quşlar məhəllisi gibi erib quşlarının naqsını anıldık. Mənə toz uqanğı Akku usul ögütüdüğən boldu. Gülzüba ormanlıqda körgənlərə qılıcımı yalğan gəp qoşmay sözləb bərsimi, məhəllədəki balalar onağa işəməy paraqlap gülüb getdi. Bəzi ədəbsiz balalar Gülzübanın aldıda yalğancı sınlığınız bolğan ikən, yalğancı bolmay nem bolsu boladı dep mazaq qilishdi. Dilraba mı Gülzübada künge qalğan idi. O mu rast gep qılıvatqan bolsa mı, balalar onun gepiga işenmək, onu sen mi xuddi akangdek yalğancı bopsan dep əyiblidi. Onlarına gepiga hiç kim işenmedi. Balalar tügül dadısı bila apsımı onlarının gepiga işiniş uyaq dursun kulağımı sap koymadı. Vay bu işler mi akanglarına doğrap neredeki gepni kıldığanı bopsular. Onda gepni tolu kılmağlar.
Akanlardaki yalancı degen namga erişip kalmağlar. Reyhangül hədə ularının hastalıqını beri bitip şundaq dedi. Hey kızlıkçı bolğanның nəri yaman, ondaq gepnim kamlaştırıp kılalaydıgan adam kalıdı. Balalarını erken sözleşkim yol koymaydıkensizler. Kurban Hakk'a xırıldap külüp koydu. Külüp şundaq dep koydu. Bir günü Gülzıba bilen Dilraba tapşırıqlarını işlep bolup məsləhətləşdi. Ukan hazır mektepteki hem mahalledeki balalar ikimizin yalancı deydiğen boldu. Onlarga gepimizin rastlıqını qandaq qılsaq bildirəlməyimiz. Mışının amalını qılmısaq bizim yalancı degen namını aldığan oxşayımız. Gülzıba terkip kollarını uğuladı. Bunu yaxşı sordun. Məmun 3 gündən beri köp oylap onun amalını tapdım. Dilraba başqalar ağlap qalmışsın degende Gülzıbanın kuluqı biçirildi. Qandaq amal, sen balalarını kotanğı möhtürüp tursan, mən Akkonu ekelsem, ular Akkonun bana sulu itaatkanlığını görsə, gepimizge şimdi emasmı? Bu amalın boldiken, əmsi məhəllimizdeki gepimiz geçenmeyvatqan balalarının həməsini yığaylı. Ular bu məsləhətçiden xuşal bolup getdi. Tusuq Mahmud bu aydın da böyünü atqan bolğaşqa sınırlarının aşağı arlaşalmayvatadı. Keşkurun məhəlledeki balalar Gülzıba bilen Dilrabanın yerini bel vuruşlarına mağul bulup Gülzıbalarının kotanığa yığıldı. Gülzıba muğlar bilen bile kotanığa yoşurundu. Dilraba oğuldaki kotanın oduldaki yerine gelip yançıqığa selip alğan Akkonun peyini 3 qetim bölgen. Şu zaman Akko onun aldığı peyda boldu. Assalamu aleyküm, Akko'da tinç durvatanısız. Ve aleyküm assalam, özünüz mü yaxşı durvatqanısız? Bayramınıza yan kaç gün kaldı? Bayramımızga yan 8 gün kaldı. Ondaq bolsa usulunun ağır kısmını öğreneyli. Akko xuddi mahir usul okutkuçularda sanakı keltirip türlü usul hareketlerini öğretti. Dilrabam astaydıl öğretti. Onun nazik ve çıraylık hareketleri kişini söyündüretti. Akkonun bazı hareketlerini orundaş tez bolğaşqa Dilraba o hareketlerini kayıt meşq qilib vayiga yetkizib orundamagıca onun aytdı. Gülzıba kotanğı yoşunup turgan balalarga qandaqken degendek mağrurana qarab koydu. Balalar Dilrabanın nefs usuluğa kızıqlatqan bolsa mu, Akko fakat Gülzıba ve Dilrabadan başka hiç kim görəlmedi. Akko qaçanlıq geldi, o yerde nerede Akko var? Görmeye adamsılar Dilrabağa usul öğütüp atqan Akko bolmay neme? Gülzıba arqan düşendirsin mu, balalar Akkonu görəlmedi. Balalar ular bizni ahmaq qilib etibdi deb oylab orunlarından turup ketişdi. Akkom özlükiden gayip oldu. Gülzıba bilen Dilraba balalarının Akkonu görəlməgənligidən texim çıt bolup getdi.